Shoes, clothes, bags, jewelry, we buy them all in abundance, and shopping has gone from being a matter of buying only what we need to an almost compulsive act and a way to shape our identity. In spite of the financial crisis, we spend more money on shopping every year, but much of the stuff we buy gets thrown out before its time. In fact, the average consumer throws away more than 30 kilos of clothes and textiles every year. We have clearly reached a tipping point when it comes to consumption. Overconsumption is one of the big trends that we're talking about. And not only is it bad for us as a humankind, but it's also bad for the planet. It seems we can't keep carrying on this way, shopping beyond our needs. The question is then, why do we shop so much, and how does it affect us and the planet? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 pairs of shoes. That's okay, isn't it? A bit much, maybe. Charlotte is a student, and even though she has a small income, she spends most of her money on clothes each month. I probably buy most of my stuff on an impulse, yeah. I just, it's the thing you do with your friends. You go out and like, oh, let's go shopping. It's a bit of a frenzy, I think. You just go, wow, there's all these new things. And I just put them all in the bag and end up getting way too much. And then coming home and going, oh, actually, I might, want to take back a few more items because I only like 2 of the 18 items I bought. Yeah. When we look at the good life, we have actually mistaken that for a life full of goods. Annelise Kjær is a Danish futurist, designer and consumer expert. She lives in London, where she runs her own company, advising retail shops on the future of consumer patterns. I shop and therefore I am. That very often defines that feeling. So it's very much about emotional consumption. It makes me feel good. When you walk into a shop and it's kind of a thrill to see it and to wear it, and it just feels nice to buy something new and it's fresh and it's clean. When it comes to understanding basically how unsustainable our consumption patterns are, we now currently consume 26 times more than we did 150 years ago. So no wonder that our planet, poor Mother Earth, cannot sustain this anymore. In Denmark, new social groups are forming to rethink the way we consume. They come up with creative ways to renew people's wardrobes while avoiding adding to overconsumption and feeling guilty. These initiatives are becoming more popular and are gaining members all over Denmark. Vi er til byttearrangement med Resecond, hvor at alle dem, som er medlem af Resecond, de kommer her i dag og kan bytte alt det, som de gerne vil glæde andre kvinder med. Så der er simpelthen folk, der har taget sko med, og tasker, og hatte, og cowboybukser, og hvad mere? Bøger, strømpebukser, alt muligt. Stine is the owner of the new shop Resecond. Customers can't buy the clothes in the store. Instead, they pay a membership, and for £10 a month, they can come to the store and swap their old dresses for new as often as they like. Stine also arranges these swapping events for the members. Man kan sagtens få en masse med hjem, selvom man kun har haft 2 bøger med og en pakke peanuts. Fordi det her arrangement, det handler om, at man vil give og glæde andre med det, som man ikke selv bruger. Vi forbruger jo utrolig meget, og det er sådan, som verden ser ud nu, er der jo ikke rigtig nogen grund til, at vi sætter flere ting i produktion, og der bliver sat flere ting i verden. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man lærer at tænke i, at det, som man har, det kan man dele med andre. Så det er jo deleprincippet og en fællesskabsfølelse med andre mennesker. Jeg gav lige en kjole til en pige her lige før, og hun var bare sådan, nej, hvor er den skøn, jeg har fået det. Er du sikker? Ja! Det er skønt det her, og med alt det her tøj, man bare kan gå sådan og få byttet rundt, og jeg håber bare på, at min bod, den snart bliver tom, så folk de bare kan få glæde af den.
Så får man noget nyt tøj, som man ikke har givet penge for, og så får man ligesom glæden ved at se ens eget tøj, det der nogle andre, der bliver rigtig glade for, i stedet for bare at give det ned til fragtsager, som jeg gør med rigtig meget af vores tøj derhjemme. Men så ved jeg i hvert fald, så er der en her, hun ser, ej, den bliver jeg glad for. Så har jeg sådan et billede af, det er hende, der går i min kjole, som jeg har været rigtig glad for, så bliver hun også glad for den. Så. Another group has taken the steps towards healthier consumption habits more to the extreme. They call themselves non-shoppers and vow to not spend money on clothes at all for 6 months at a time. Der var en stor oversvømmelse i 2011, som var fuldstændig vanvittig. Det gik ud over alle folks kældre, her i Storkøbenhavn i hvert fald. Og jeg kan huske, at jeg var på Roskilde Festivalen og kørte hjem derfra, og da jeg så kommer hjem derfra, så ser man simpelthen alle menneskers happengud og vores eget inklusiv være blevet stillet ud på gaderne, og det gjorde man så også i tiden efter, da alle de her ting, de stod bare ude i gaderne. Og det vi normalt har i kældre, det er jo vores ting, vi ikke rigtig bruger. Og det fik mig til at tænke over, hvor meget vi slæber rundt på, som vi bare ikke bruger. Og det kan man så sige overført på min garderobe. Det er jo sådan set det samme. Jeg har også en allerhelvedes masse tøj, som jeg simpelthen ikke bruger. Og jeg læste faktisk et sted, at 80% af tiden, der går man med 20% af sit tøj. Og det passer for mit vedkommende. Jeg har startet en non-shopper-gruppe, der i dag har 900 medlemmer derinde. Og det er en gruppe, der i bund og grund går ud på én ting, og det er at lade være med at shoppe indtil den 1. juli 2013. Og det handler kun om tøj. Jeg vil så sige, at i gruppen, så er folk så begyndt at udvide det også til andre ting. Altså simpelthen, at de siger nej til alt, undtagen selvfølgelig mad. Og selv med mad, der går de efter at tømme deres køkkenskab, før de så køber nyt mad. Vi er jo ekstremt meget på. Og det er ligesom om, at det der med ikke at skulle forholde sig til modebilledet i et år, som det så bliver i mit liv måske mere, det var som at slukke for en knap og give sin hjerne ro. Det giver mig simpelthen en følelse af en pause. Det giver mig en følelse af en befrielse. Lidt ligesom meditation. People in the group are very different and have just as different reasons for joining. Some do it for the environment, some simply realize that shopping doesn't make them happy, and for others, it's almost a rehab. Efter 2 måneder eller et eller andet, så tror jeg, at cravingen var større eller sådan et eller andet. Der skulle jeg virkelig sige til mig selv, lad være med at købe. Nu har du sagt det her til dig selv. Men da jeg så var ude over den periode, så har det overhovedet ikke været svært. Blandt andet, da der var udsalg i byen i januar måned, der gik jeg ned og strøget, og det kan jeg simpelthen huske. Og jeg så folk stå i køer til nogle af de der forretninger, og jeg tænkte, at det var sådan en befrielse, ikke at være med i det. Friheden er jo 20 gange mere værd end, mere i skabet. Det handler om, at vi ikke bare kan, selvom regeringen siger det, forbruge mere. Altså det føles nærmest som et overgreb, når man hører det der forbrug mere, fordi at vi alle sammen også godt ved samtidig, at det er jo ikke det, der redder os ud af den økonomiske krise. Det er heller ikke det, der redder planeten Jorden. Back in the UK, and the high street is as busy as ever. Last year, Brits spent more than £311 billion on retail shopping, and the numbers are growing. Some initiatives, similar to the ones we see in Denmark, are starting to spring up in the UK, but it's not happening fast enough. I think it would be quite difficult to change my shopping habits, really, because I like the rush you get when you go in. It sounds like a drug, it's not though, but I like the rush when you go in and buying clothes, and yeah, it would have to be something that's giving me the same kick. I could not shop for 6 months, I don't think so. No. I need it. We have now reached a breaking point where our unsustainable consumption no longer is the model for the 21st century. It's almost cool to say, I don't shop at all. Because of unsustainable consumption, companies like Marks and Spencer, who I recently worked with, has made a whole very sweet initiative called swapping. So it's basically shopping and swapping. So they've merged that word. So everybody are conscious about that you need to do something to try to save our planet. But I also think it makes you feel good that you don't necessarily buy more clothes. And I think this idea that you clean up your head because you clean up your cupboard. I think there is something, it's a new way of shopping, and it's a new way of actually consuming.
I think non-shopping is a really big trend and a whole new behavior that we will see more of in the future. We are quite idealistic in Scandinavia, and we've seen the light, and I think as well because of such a small society, words are spreading faster, and I think we all like to be seen as doing good, and doing good makes you feel good. So there's a whole good sort of feeding into a positive circle, and it's not about recycling, it's about reusing, and I think that's a really big trend word, that you reuse things. We see shops closing every day, we see bankruptcies, and people sort of look very surprised, you know, this company went bust. Why is that? It didn't really come as a surprise, because they have not asked themselves the profound questions. Why are we in business? Why would people come into our stores? Why would people work for us? And in order to really move forward into the future, we need a new economic model, and that's one I call the 4P. Once you have people, planet and purpose, then profit will follow. Back in Denmark, that business model is certainly proving to be a success for Stine, who is now opening a second shop. Ja, jeg synes da, det går meget godt. Det virker som forventet. Jeg har faktisk planer om at skal åbne en butik i Aarhus, så det kommer nok til at ske om et par måneder. Det bliver rigtig spændende. And for Frederica, what started as an experiment has now turned into a new lifestyle and a wake-up call from her old habits. Så sidder vi her som en reaktion på finanskrisen, og nu køber vi ikke noget, og vi passer på økonomien, og la. Men hvis man går nogle generationer tilbage, vores forældre, vores bedsteforældre, folk, der har oplevet 2. verdenskrig, så har det da været fuldstændig normalt, at man måtte begrænse nogle områder for at have råd til nogle andre områder. Og det siger altså lidt om vores generation. Tider har det jo altid med at reagere lidt på hinanden, ikke? Nu reagerer vi meget asketisk på den store finanskrise, og efter det her, jamen så gør vi måske noget andet. Men jeg tror, bæredygtigheden vedbliver med at være der. Jeg tror, klimatangegangene vedbliver med at være der.